thir tu te chibayule nimin lokhan school education department chuan Mizoram hun hrang primary middle school le high school a 4th grade Chawkidar pion in dailo na phusuturin le pension mai tur postuak eng mozat ho khaturin group D PE Hnaruak advertisement ati chuak le ta a chumi chungchang bi chian na le group D 4th grade na shim hi tun haya sarkar hian ala hnem ta viau maya nalak chungchanga fair lo le soisela neu hadil tu te tanga om thina wang hian rotna le mason kan ngai na tu lai ni thayo malangte kan soi bok don ani school education department wa hian group D PE post somthum le panga arwaka post pakhat hi PWD pian phungarwal ban lo tan reserve ani group D kan ti hian in 4th grade kan ti nen khan thumun ani ya Chawkidar pion cook MTS kan ti te kha an hnan job profile chu ni lo hi 50% of pay level 1 ani phot dona chu sin kha sang kha zakwa le somkwa ani dorani PE professional employee a het lo ani wang hianin a he ma chuanin full salary la lovin half salary 50% of pay level 1 kha an la phot donani professional employee PE alu te hianin kumsari kumriat vel an tho hnuwa khan nge theina chance a ngeta tho theina chance khan nei dona da nge an ni chuan full salary kha an la thei to donani pay level 1 singkha sangsari zali tanga singthum sangret le zarquin kar khan hlo donani dil theite class 8 pass chintan dil thei ani dona class 10 class 12 graduate pass chintan chuanin class 8 pass na certificate emo khami kha thil tel khera ngai to lova class 10 certificate atang khanin thil tel atok mai ani Mizoram Group school standard chin thia mangaya computer certificate angai lova kumsom pariat atanga somthum le pasari in kar ta na dil thei dona amai ro chu ke ni STSC tribal tan chuanin kumsom li le pahni thleng ngai na thiam na om don ani selection process a hianin a written exam om don lova personal interview mangala kani don ani personal interview inbuatsaihna tur le zirdan tur inbuatsaihna tur tutorial video hi kasiam towa video description hemi video description a hian en du tan en thei don ani deal do the application form hi school education directorate treasury square isola form hilak chhuat thei ani a tin school education department website school-education mizoram.gov.in download thei ani bokani video description a hian download link omani dilna form hi online in submit thei ni lawa directorate of school education treasury square isola office un chungin submit turani form submit rual hian application fee cheng zale somnga pek tel turani last date chu october ni somni le pani sangni somni pali thlengani donani last date zo lama interview na mun le hun turte school education department website lama khan anron ta lang le dona an website kan lo ngai chang don nia school education department ba ka hianin sarkar department hrang group D Hnaruak dil thei tuna hian awmte general administrative department secretariat administration wing a hian post somthum le pakua a oma september somthum thleng dil thei ani don ani register cooperative societies office noi hianin post pali arwaka september ni somni le pasari thleng dil na thelu thei ani champhai dc office a hian post panga october ni som pahni thleng dil thei ani a mizo language development board post pahni october ni ria thleng dil thei ani video masalama kan lo ti chhuwa to tho wangin kan soinon to lo mayanga tundin huna hian Mizoram sarkar department hrang waya group D 4th grade post waki somriat panga lai oma heditaka group D pion Chawkidar Hnaruak tamsi hi tlinna chan sa thaim nalak dana ferem nadil tu te harsatna to engtenge ti le engtin nge hei ai fair zok le thazoka nalak dan hi kalpui tu niang ti te kan zel din chodon ani nadil tu te harsatna to te group D na reng hi online na submit thei ni lova department office isola hian submit kher kha angai thin ani chu thingtlang mi tan sen so azin veiwa na kha hau takani online atanga form submit dan te hi MPSC ang hian department tin te hian an website ta online portal khasiam thei se panina chuanin group D Hnaruak dana hianin written exam atel lova personal interview choni wang hianin application fee cheng zale somnga choi anti hi chu ato deuh ma em ti kha zona om theya written exam om chi LDC UDC assistant MCS tenen application fee ang lak mai hi chu a fair lo dem ti kha zona om thei ni interview manga lak ani wang hianin
thil fair lo omna chance khatama mun then khata phei chuanin interview tu ten zo na an zot mu mal lova a then te zo na so man zo lai na then te chu an ming le kho ming rongot ten zo ta an lo fiam mai thina ni ti ten an soi bokani melstriat nei thatte minister melstriat le party politician melstriat nei that minister recommend lekha nei thade tan tlinna chan sa tha ni in soi om boka hei wang hian mi tam tak lekha zir sang lo chung ko har sa le na mamo ngoi ten group D hi dil ena an en lo me kem party indu sakna le minister melstriat nei lo tan tlinna chance om talawa an ngai me kem zona tam tak om theo me hetiang ani wang hianin central lam entonin group D nalak dan recruitment rules si ennon ni se personal interview chau ni lawin written exam te po hitel ni to se application fee hei ai hian ti tlem ni box se thingtlang zok tan form submit aw samjok nan online website portal atanga deal thei dan te hi siam ni se tuna thot a har sadeu ni point nakina chuan hei hi kan lamo tho don ani ole engpo ni se khatichina khan du to kila group D na deal tu ten enge kan harsatna to ti le kan ngai dan te video comment section lama hian kan lo soi theu don nia